Malaman kan ya. Kok thumbnailnya begini sih? Yuk lanjut, continue. Oke, kita di sini mulai lagi. Mana kita? Mana nih? Nyampe ke sana. Nyampe. Hup. Sini kayaknya. Jatuh lagi. Mana sih tadi? Sini ya. It's hap. Salah lagi bro. Wah bang, mamamu pasti bangga. Iya, mamaku bangga. Si hijau. Nggak push rank nggak Jo? Biasanya push rank malam-malam. Dah, ini suara orang sih. Perang nih kayaknya nih. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim, kurang ajar. Buset, capek bang push rank. Buset, kurang ajar. Kurang asem. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh ampun bang. Abang, santai abang. Musuh utamanya apa? Ini nyari harta karun kita. Sumpah, jump scare kayak gitu loh. Oke, itu dulu, yang di atas dulu tuh. Udah gila kali dia, pakai rudal gitu. Nyari harta karun Jo, lawan perompak. Aduh, amo nggak ada amo. Amo nggak ada amo, ya Allah. Buset. Game PS3 nih kalau nggak salah. Duh, ada amo lagi, ini 4 nih amo. Aduh, tinggal 5. Masih ada 3 biji. Aduh, tinggal 1. Nggak ada ammo, bener. Sumpah habisnya. Naik. Banyak.
Buset, di bredel. Dikoyok gini konsepnya. Taruh. Ambil yang di belakang deh, shotgun deh. Ambil semua ambil deh. Nggak ada peluru, bro. Makan tuh shotgun. Keluar lo. Reload dulu. Baru mulai ada perang. Ada M79 ya. Treasure. Nice. Lumayan. Aduh. Hari-hari perang nggak pakai ammo. Oke, ada peluru AK, mantap. Reload dulu. Reload lagi kah? Granat sampai habis loh. Hijau udah. Astagfirullah. Dari mana, bro? Jump scare. Udah gila aku dibuatnya bener. Mana kita? Sini. Tiba-tiba banyak. Kirain buy one, ternyata bawa kawan. Itu ya yang sekarang lagi ini tuh. Kata-kata seperti itu. DML nih. Kira buy one, ternyata bawa kawan. Mana nih? Nih. Sana kah? Ini ke sono deh. Sini. Kemana ini? Musuh hitamnya. Itu ada komen baru belum? Itu kakak kata-kata epic abadi bang. Lah saya kan masih GM ya. Gimana mau epic? Baru game 2. Sumpah. Sekali main tuh MM3. Itu sekali main. Orang main MM3 biji. Mial, Ila sama Beatrix. Udah itu aja tuh. Paling Jilong. Udah. Oh ini. Nggak pakai Google bang, enggak lah, itu si Rafa itu iseng banget kadang. Wuk gitu. Apa ntar kalau misalkan ini ntar diaktifin lagi lah. Another one. Aduh, rantai. Bisa loncat ke sono? Nggak bisa. Lewat sini. Oh iya, kiri. Google-nya kalau pakai bahasa Indonesia enak ya. Cuma kan saya tidak live streaming di PC. Aduh. Buset deh.
Ah, another one. Set deh, ngilu sumpah. Oke. Woi, astagfirullahaladzim. Suka jumpscare gitu loh, heran, hobi banget. Aduh, nggak kena. Itu 7 peluru kemana itu hilang. Oke, ini dia. Wih. Oke, situ ya. Aduh, kok dikasih senjata, dikasih ammo, senjata lagi. Ini apa nih? Oh iya, treasure berarti. Dan oh, ini ada gemboknya. Dar. Oke, the custom house. Ini Joel tuh, kan suka kan? Tuh. So, sekarang apa ini? Pasar Kabang bukan nih, ini reporter. Kita yang nyari harta karun, dia reporter. Sumpah aku ini ya trauma jumpscare. Wow. Ini game 2007 loh. Tuh suara-suara kayak gitu tuh, toing. The Esperanza sailed from Cayo, Peru, carrying 800 bars of gold, 1,200 silver, emeralds, golden masks, ornaments. Oh, reading 16th century Spanish? Not just a grave robber after all, huh? Right here. Gold statue. Weight 20 arrobas. That's over 500 pounds. That's gotta be it. 500 pounds. Wow, itu dia treasure-nya. Ya kosong. That's the last entry. That somebody special? What? Oh. Yeah. I guess you could say that. Huh. I had you pegged as more of a woman in every port kind of guy. Don't I wish. No, this was Francis Drake's ring. Kind of inherited it. Sic Parvis Magna? Greatness from small beginnings. It was his motto. Check out the date. Aduh, Jul. One day after he supposedly died. Wait, what are these numbers right here? Coordinates, right off the coast of Panama. Oh, so that's how you found the coffin. Yeah, that's right. See, Drake left this as a clue to pinpoint the exact burial site. First I'm Udah dong, enough to figure it out. Udah dong, saya nggak suka nih begini-begini. Yeah, nice try. But we're still going for that boat. Yeah, I'm afraid this. Nah, tuh dia reporter gitu, konten kreator deh. El Dorado. Oke, lanjut lagi. Woi. Kurang ajar. Sumpah. Nggak ada otaknya bener. Keluar. Buset, taruh. Dari atas ini ada ya? Mana sih musuhnya?
Ambil. Ammo lumayan. Cepat. Buset, basoka pelontar tuh. Belagu kau ya. Mati. Belum mati. Mati. AK. Peluru AK, nice. Ini kalau nggak salah M79 sini, ya kan? Apa nih? Granat lumayan. Shotgun, kok banyak shotgun ya? Oke, treasure. AK kayaknya enggak deh, dengan shotgun nih. Pakai deh shotgun. Itu tempelnya kabang belum, ini mah masih ship, kapal. Berarti masih pada kayak jangkar. Masih nyari clue kita ini. Tadi kan udah dapat gambarannya harta karunnya kayak gimana. Harganya berapa. There it is. On the other side of the harbor. Come on. Hey, you know what? Why don't I just wait here and you can swing around and come back and pick me up? Manja ya, bener ya. Okay. What are you up to? Nothing. I just wanna, stay here and get some more footage. I'll be safe. Alright, fine. But Dia nggak mau promise me you'll ikut stay nih, quiet. males banget nih emang nih. Pemalas. Whatever that means. Sudah kode-kode. Oh iya, ini ada beginian. Halo. Aduh kan. Mana ini orang? Oh, oke. Harus mencet silang terus nih. Udah. Astagfirullah. Nggak habis. Udahlah, buang-buang ammo. Biarin ya. Hop. Oh no. Itu gimana? Waduh, kena bom. Kena M79. Ini gimana bro, depan bro? Aduh, buset. Sadis amat, sadis. Buset, gimana itu? Itu gimana ya? Matiin dulu nih bosnya nih. Mati kan? Aduh, pakai shotgun lagi satunya, bukan pakai AK, lupa. Uts. Ini lu. Mati kau. Oke, sekarang. Hah, nembak kemana? Oh ini, ya ampun. Enggak, ini game dikasih perang terus loh. Part 11. Aduh, ini musuh nih kayaknya nih. Trap. What's this now? Wait, that's not one of Eddie's. Trap kah? Susah di sini nih kayaknya. M4.
Wow. Aduh. Ravage suka perang bang. Iya tahu dia suka banget sama perang. Padahal mah orang yang mainin capek perang mulu ya. Sini lu gedut. Gedut. Ya maju lagi mana sini, ayo maju lagi sini. Mau makan nih shotgun nih. Ayo sini lu. Ayo maju sini maju. Mau maju nggak? Makan nih granat. Duer. Mati. Buset yang di atas itu. Tinggal 11 pelurunya, mantep banget. Taruh ambil dulu M4 nya. M4 ambil. Dari kiri ada temennya yang tadi mana bang? Gak mau ikut dia, nunggu aja di situ. M16 ini ternyata. Buset sakit banget. Belakang ada. Enggak. Ke atas aja. Ngambil beginian, pakai beginian. Dari atas. Oh, dari atas ada. Mana bro? Mana sih? Oh ini, alah lu. Ngerepotin aja nih. Cil lu gimana sih? Aduh. Please. Sabar. Reload. Tembak, bam. Oh habis ya. Oh iya ini kocak, harus diginiin. Kagak habis lah. Kagak dibuka. Kudu lari emang. Lari cepat. Oke mantap. Nah ini dia perahunya. Astagfirullahaladzim. You really need to see this. No, it's really not the best time. No, Nate. What are you You doing? really need to watch this. Just What? Ini siapa nih? hello. Nah ini si Sally kan? Salivian. Lah terus kemarin dibunuh? How much do you trust this guy? It's not exactly like they're holding him at gunpoint. I know. Yeah, it seems weird. Terbawa sudah kapalnya. But no, Sully's a lot of things, but he's not a backstabber. Which way were they Musuh headed? dalam selimut bang. Iya makanya. Kayaknya ya. Kemarin tuh dia kayak pura-pura mati tuh. The monastery. Kemarin kan ketembak kan sama si Let's go. Gabriel. What if it turns out he's working with them? We either rescue him or we beat the crap out of him. Hell, I might just beat the crap out of him anyway. Aduh. PR. Ntar dulu dah, nih ada ini nggak? Option, game, subtitle semua, control, display, audio.
bonus treasures medals reward. Oh bisa ini. M4 assault rifle disconnect. Jadi item cannot be available until you collect 60 treasure. Berarti ini aja ya. Dah. Yuk. Oh no. Lu mau apa sih? Udah ganti lagi. AK. M4 nggak ada. Nggak ada amonya. Oh, granat. Duer. Habisin dulu deh M4 aja. Enak banget sumpah. Nggak ada recoilnya lagi kan. Udah ganti. Emang harus ganti ini. Nggak ada pelurunya itu. Kok pakai lontar. Tahu udah di mana dah. Sebenarnya seru nih ini game, cuma aku aja bawainnya nggak seru jadinya. Pembawa yang maininnya aja nggak seru. Jalan kita ke situ, berarti kita coba ke sana. Siapa tahu ada treasure. Nah kan bener. Bener kan, 11 treasure-nya. Harus ngumpulin 60. Ya berarti harus mau nggak mau harus tamat kan. Nggak ada apa-apa. Jatuh nih biasanya. Dan cerita kalau di dalamnya pasti seru bang. Iya makanya kan kalau si Rafa kan ini doang kan, apa namanya, nyari perangnya doang kan, makanya nggak enjoy dia. Kan bener kan jatuh bener jatuh. Maniak perang, iya makanya demennya berantem waktu main ini aja Judgment, kayaknya nyari berantem mulu dia. Semuanya hilang. 34-40 cukup lah ya. Kemana nih? Sini kita. Terus sini apa ini? Pasti ada sesuatu nih. Loh, ini mah keluar. Jalan kita itu. Kayaknya kesini dulu. Awas. Permisi. Biasanya di sono-sono ada treasure nih. Nah kan bener. Bener aja. Saya sudah tahu lah game-game kayak gini. Pasti ada aja. Kalau ada tempat pasti ada item. Jam 9 dahan deh. Yuk. Coba kesini. Nggak ada apa-apa ya? Ya oke lah, nggak apa-apa.
Nggak ada apa-apa, yuk. Semoga aja nggak perang-perang lagi. Mantep. Langsung dikasih tuh orang tuh depan mata gitu tuh. Gimana ceritanya? I see him. I see you too. Apa sih itu? Kok ada komen tapi di YouTube-nya nggak ada ya? Baru. Di notif PS-nya. Cannot, nggak bisa. Terus. Cepat keluar kau. Keluar cepat. Sumpah nggak mati nih orang. Makan tuh granat. Saling lempar granat. Awas, lu gimana sih? Mati loh nih anak. Ini apa sih? Mana sih, gebuk aja deh. Duar. Kali 2. 29 dapetnya, mantap. This river ought to take us right up to the monastery. Yuk. Oh, ini senjata biasa. Lah, nyelem. Bukan sini. Aduh, nih orang nih, pasti nih ada orang. Lari cepet deh. Bagus sekali. Ini Indonesia banget ya. Kalau sekarang tuh banyak. Harusnya baik tuh anak-anak. Biasanya ada orang tuh gini. Kan bener. Jangan-jangan itu di hutan Kalimantan bang, kayaknya ya. Tadi soalnya dia ada ngomong bahasa Indonesia tadi siang, kan aku live stream tadi siang kan. Ada ngomong bahasa Indonesia. Buka pintunya, cepat buka pintu. Ya Borneo Kalimantan kan. It's. Jangan sampai kena barrel ya, mati kamu. Biasa ada bocil-bocil lagi berenang. Aduh, arusnya ini loh mengganggu sekali. Mati. Nah ini kan nggak ada batasnya nih pelurunya. Tembak aja sepuasnya. Udah terus, nggak ada cerita. Itu kayak boneka tuh jatuhnya. Gas lagi terus, jet ski bro. Aduh. Naik nih, yakin. Wah, naik ternyata kuat. Jet ski kuat. Wes,
Untung aja. Aku ngambil kanan dulu tadi. Ngelawan arus gini konsepnya. Deres banget. Kan 79. Buat lontar. Ih. Gas. Mati deh tuh. Nice. Ya, mati deh. Aduh, untung aja loh. Awas kena satu lagi, awas. Iya, turun lagi. Ih. Barrelnya itu loh. Dar. R1 ku rusak ini benar. Oke, nyampe juga. Dah sini. Aduh. Ya Allah. Let's head up to the monastery and see what's going on. Santuari. Kok jadi monokrom gini ya? Waduh. Oke, mantap. Lem micro SMG. One shot, one kill. Lego. One shot, one kill. Aduh, jangan sampai ngebug deh. Pagar tua. Iya loh, kelihatannya ke Indonesia banget. Indonesia di pertengahan abad gitu loh. Abad 1500-an. Abad 15 kok, abad 1500. Just slow down. What if any goons could be up ahead? Come on, we left those clowns in the dust ages ago. Aduh, kan bener kan? Ini Indonesia banget mukanya. Wish I had my camera. So what? The Spanish booby trap the island to protect their gold? This wasn't made by the Spanish. Take a closer look at the spikes. You have got to be kidding. Tuh kan? This is from our plane. Wait, that doesn't make any sense though. Why would someone set traps like this when their own men are crawling all over the island? They wouldn't. Kenapa itu bang? Itu jebakan, kena jebakan. Something or someone. Terkena jebakan. Do you think Mati dia. you're what? Aduh, malam-malam lagi. Aduh, ya Allah. Absolutely nothing. Kok jadi horor? Being watched. Watched. Yeah, you know what? It's probably nothing. Let's just get out of here before we run into whatever's been chewing on this guy. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, jangan gitu dong, game. Hah, apa ini? 60 PM. Ini apa?
Udah pakai aja deh. Bagus nih 60 nih. Yuk gas. Kurang ajar, kurang ajar. Bagus nih pistol. Mantep. Maju lu sini lu. Wits. Taruh, sabar. Sini. Aduh. Laser. Mantap Elena. Gas. Kita hajar. Duar. Desert Eagle. Bang, musuhnya pakai baju kayak tentara bayaran. Ya memang tentara bayaran nih. Kan ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu yang ngincer harta karun kayak kita, makanya perang. Ngincer harta karun yang sama. Kok dia kayak udah tahu? Kan. Kayak udah tahu loh dia loh. Cheater kah? Cheater. Bagus nih pistol, enak banget. Yuk turun. Aduh, M4. 1, 2, segitiga, kotak. Aduh, kena. No way. Astagfirullahaladzim. Nggak ada cutscene lagi. No. Yang laser dulu. Oke. Aduh. Bocah belum mati loh. Dia belum mati loh, astagfirullah. Mati, mati, awas mati. Awas, taruh. Hari-hari. Langsung keluar kayak tuh laser ya. Sini lu. Keluar lu. Tapi cepet habis sih pelurunya. Sekali tonjok. M4. Pakai M4 deh. Ambil deh ini peluru. Nice. Pakai desert jangan lah ya. I've got a bad feeling about this. Kan? Apa itu? Dari mana? Waduh. Oh no. Aduh, mati lagi. Orang-orang mana nih? Entah apa, nau aja. Mana nih orang? Ini. Aduh, nggak ini lagi. Nggak ada sakit-sakitnya ini Aka. Nggak ada damage-nya.
Akal lo padahal. Reload. Mana nih? Keluar lu. Buset, pakai shotgun doi. Mantap. Mati. Bisa mental gitu. Ayo. Mantap. Mana lagi? Pala lu nongol. Lumayan bagus nih pistolnya. Merah-merah dulu tuh. Taruh. Shotgun. Kiriku ada. Mantap benar. Oh, yang benar saja. Habis 30 peluru. M4 dah, nggak ada damage-nya. Udah mati. Belum. Duar. Dapat 33. Mantep nih, gitu dong. Ngasih peluru tuh yang niat. Jangan 12 dong ngasih peluru. Ngasih peluru apa ngasih makan? Dobrak. Lah. Oh, sini. Hap. Aduh, ada orang lagi. Mana nih orang? Biasa jump scare gitu deh. Apa sih lagunya tegang bener. Tegang bener lagunya, sumpah deh. Nggak bisa santai betul gitu. Udah malam. Santai dikit. Makan gini aja udah nggak bisa, lihat deh. Jatuh lagi. Oh, kurang ajar nih pintu bener. Astagfirullah. Oh, emang udah nggak bisa, udah. Treasure. Oh, ammo ternyata. Ini treasure. Nice. Treasure. Ini Elenanya mana? Halo?
Saya kemana nih? Halo? Kok bingung ya? Oh ini kesini kayaknya. Oh ini kesini kocak. Ntar dulu. Naik lagi. Naiknya gimana? Oh ini apa? Barrel. Kan bener. Enak banget lu tiba-tiba langsung lewat. Dari tadi orang loncat-loncatan, dia lewat aja gitu. Nah, ini baru bisa. Here, I'll hold that while you brace the gate open. Okay, let it go. Jadi tumbal aja, Bang. Ngerepotin emang nih. Aduh nih perang lagi di depan nih kayaknya nih. Feeling udah gak enak kan bener. Aduh. Oke, Dragon Sniper. Mana lu? Sini lu, maju lu, sini lu. Der. Habisin aja pelurunya. Mana lagi sniper. Buset. Dari situ. Der. Sniper good night. Oh no. Ya maju yuk, pelan-pelan. Dar. Mana lagi sini? Keluar. Keluar sini, keluar. Mana kue? Oh no. Nambah banyak. Ini bocah nih. Mana nih? Mana sih yang pakai ini? M4 nih bos, senggol dong. Kiri shotgun, kiri ada shotgun. Aduh. Nice. Aduh, ammo tinggal 33. Nice. Aduh, M79. Oh, ini di sini. Oh, sini tak pukuli aja gue. Salto, bos. Nggak tahu nih. Titisan Ronaldo nih. That must be the library. Over there. We're not gonna waltz right in Okay, the front wait. door. Let's find another way in. Scope things out. Kok gampang ya? Enak banget tuh mulut tuh ngomong kok gampang. Aduh, ini pasti ada treasure nih sini nih. Aduh. Kemanakah kita pergi, Bu? Sini kah? Nah, sini nih kayaknya. Oh, bukan. Treasure mantap. Kayaknya bukan ke sini deh. Ada treasure soalnya. Kalau ada treasure kayaknya bukan ke sini.
Yuk, balik. PR banget nyari jalan nih. Malah luas banget lagi. Oke, cutscene. Siapa tuh? Sullivan. Ini dia nih, mulut lagi, musuh dalam selimut. The boss is waiting on you. Oh, no. Oh, sniper. Nathan Drake here. This better be worth it. Alright, sabar. Upsi, belum mati loh. Oke, situ ambil peluru. Amo. Shotgun lagi. Enggak lah, nggak pakai shotgun lah. Mana dong? Sini dong. Tak. Dapat lagi 17. Mana lagi? Asal banget nembak. Sekarat, jadiin tumbal lagi. Tapi ini yang nonton gue doang ya? Iya, biasa. Gak heran kok kalau cuma satu. Mana sih orangnya? Oh, ini kowe ngerepotin deh. Tonjokin. Ini aku juga mudahan kok. Oke, pakai bahasa asli aja ya. Emang bahasa asli gimana? Now wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, stupid mistake. I didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. And you might have thought of checking for a pulse before running off and leaving me for dead. Ya bahasa biasa non formal. Apa-apa. None of that matters now. All right, so how is it you're standing here breathing and all, huh? You are not going to believe this. No way. Old Francis took a bullet for you. Yeah. I thought this kind of thing only happened in the movies. Yeah, well, it still hurt like a son of a bitch, I'll tell you that. Anyway, once they realized I wasn't dead, I convinced Roman that they would never find the treasure without me. So I've been trying to mislead him ever udah since. lupa tadi. For you to show up. Well, where are they now? They're chasing a little red I guess, on the other side of the monastery. Apaan? Itu dia tuh, gitu tuh emang. See, that's the symbol the Spanish used to mark their secret vaults. The treasure is hidden right here in this monastery. Find the symbol, And we find the vault. we have everything we need right Here. here. All the clues to take us right to the treasure.
We can do this, kid. All right, you boys aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? Don't even think about it, Sully. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. Oke, udah deh. There's Udahan more to dulu, this udah room than malam. meets the eye. I'm sure. Sudah saya save dulu. Di save dulu sampai jam berapa live ini udahan. Tanggal 16. Oke, 16 benar. Udahan, tenang, ini udahan. BA. Something about BA.